салом, тозатарин матолиби ин соатҳои тоҷикистон ва ҷаҳон мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 6 январ аст. дар марзи беларус ва литва се шаҳрванди тоҷикистон боздошт шуданд. рӯзи душанбе 4 январи соли ҷорӣ марзбонони литва убури ғайриқонунии марзи беларус ва литва дар минтақаи варнаро сабт карданд. марзбонон бо кӯмаки сакҳои хизматӣ муайян карданд ки се нафари дар аввал барои онҳо номуайян марзи давлатиро ғайриқонунӣ убур сохтанд. ҳангоми гузаронидани амалиётҳои фаврии ҷустуҷӯӣ дар яке аз деҳаҳои назди марзӣ, се нафари хориҷии гумонбар дар ҷинояти убури ғайриқонунии марзи давлатӣ дастгир карда шуданд. баъд аз гузаронидани корҳои аввалияи тафтишотии муайянсозӣ маълум гардидааст ки се марди гумонбар падар бо ду писар буда зодагони тоҷикистон мебошанд, хабар медиҳад хадамоти давлатии марзбонии Литва. боздоштшудагон изҳор доштанд ки онҳо шаҳрвандони тоҷикистон ҳастанд. шиносномаҳояшонро пешниҳод намуда аз Литва пароҳандагӣ хостанд. мақомоти марзбонӣ бошад онҳоро то маркази муҳоҷират гусел карданд, менависад хабаргузории Реформатион. мавзӯи дигар ба Русия бармегардем. идомаи нашри хабаре аст. шаҳрвандони хориҷие ки ба амнияти Федератсияи Русия таҳдид мекунанд, имкони будубошашон маҳдуд кардан аз ҷониби хадамоти федералии амнияти ин кишвар аст. ин мақомот одатан амали худро бо сабти ном, гӯё сохтакорӣ, вайронкунии зодзоди қонунҳо ва ё маълумоти махфӣ ишора мекунад. аз болои чунин қарори хадамоти федералии амният шикоят бурдан амалан ғайриимкон аст, мегӯянд ҳуқуқшиносон. қарорҳо дар бораи бекор кардани иҷозат барои иқомати шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ баъзан вақт дар асоси пешниҳод ва ё қарорҳои қаблии хадамоти федералии амният қабул карда мешавад, менависад Новая газета. дар мақолаи ба таб расида дар сомонаи Новая газета дарҷ гардидааст ки агар қарори вазорати корҳои дохила дар бораи маҳрум кардани шаҳрванди хориҷӣ аз ҳаққи иҷозат барои иқомат ва ё будубош дар Русия дар асоси хулосаи хадамоти федералии амният таҳия шуда бошад, дар аксарияти кулли мавридҳо судҳо низ онро қонеъ месозанд. Новая газета инчунин менависад ки 100 санади судиро аз соли 2012 то 19 интихобон тафтиш карданд ки дар онҳо судҳои марҳилаи аввал аз қарори қабул кардаи хадамоти федералии амният дар бораи хатар доштани шаҳрвандони хориҷӣ ба суботи Русия қаноатмандӣ карданд ва ваҷҳо ва асосҳои овардаи ҷониби ҳимоятгаронро рад сохтанд. ҳуқуқшиносони бахши муҳоҷират низ аз овардани парвандаи мушаххас худдорӣ мекунанд, вале аёнан мегӯянд ки дар бештари маврид дар мурофиаҳои додгоҳӣ барои боздоштани ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ аз Русия ба нокомӣ дучор мегарданд, агар пешниҳод аз ҷониби хадамоти федералии амният ба додгоҳ ирсол гардида бошад. идомаи таҳаввулоти ин соатҳои тоҷикистон ва ҷаҳон аст. шумо моро дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. як сокини шаҳри Новосибирски Федератсияи Русия дар мурофиаҳои додгоҳӣ дар тоҷикистон барои баргардонидани 6 воситаи нақлиёте ки соли гузашта аз таваққуфгоҳе дар шаҳри Новосибирск дуздида шуда ва пас он ба тоҷикистон интиқол дода шуда буданд, муваффақ гардидааст. шаҳрвандони тоҷикистон воситаҳои нақлиётро ба иҷора гирифта, ҳама рамзҳои махсусро тоза карданд ва воситаҳои нақлиётро ба шахси савум доданд ва худашон ба воситаи тайёра ба тоҷикистон парвоз карданд, менависад нгс.ру. соҳиби яке аз воситаҳои нақлиёт ба хабаргузории мазкур гуфтааст ки шахсан ба тоҷикистон рафта ба сафорати Русия дар Душанбе муроҷиат карда ва бо муовини вазири корҳои дохилӣ мулоқот намуда барои баргардонидани воситаҳои нақлиёт додхоҳӣ намудааст. мақомот бошанд дар асоси муроҷиати ин нафар парвандаи ҷиноӣ боз намуда воситаҳои нақлиёти рабордашударо гарчанде ки онҳо ба расмияти гумрукӣ дароварда шуда ва ба дигар нафарон фурӯхта шудаанд, ба ҳабс гирифтанд. дар мурофиаҳои додгоҳӣ даъво бар нафи шаҳрванди Русия ҳал шуда, аммо овардани воситаҳои нақлиёт аз Тоҷикистон ба Русия барои ӯ бино ба баста будани марзҳо муяссар нагардидааст. ҳамчунин дар хабар илова мегардад ки ин аввалин ҳолатест ки бо даъвои шаҳрванди Русия дар Тоҷикистон барои рабурда шудани воситаҳои нақлиёт дар Русия ва интиқолашон ба Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ
بازگردیده است. علاوه می‌گردد که یکی از دادگاه‌های ناحیوی در دوشنبه در دزدی 4 واسطه نقلیات 3 شهروند تاجیکستان را عیبدار دانسته آنها را با پرداخت جریمه از بازداشت رها نموده وظیفه‌دارشان ساخته است که 3 واسطه نقلیات تمغه خونده سلیارس را به صاحب ملکان اساسیشان برگردانند. چند روز قبل دادگاه مرافعه را در خصوص دزدی 3 نقلیات دیگر تمغه کیا و 2 داتسون به انجام رسانیدند که حالا جزئیات آن معلوم نیست. برمیگردیم به روسیه و یک خبر دیگر نیز هست. در مسکو، سوچی و تیومن مقامات امنیت 6 نفر ملت‌گرایان را در دایره پرونده جنایتی در کشتار چند نفر بازداشت کردند که در نسبت آنها ماکسیم مارسینکویچ که با لقب تسک معروف است شهادت داده بود. خبر می‌دهد کمیته تفتیشات روسیه در بین بازداشت شده ها اندری کایل، الکساندر لیسنکوف، ماکسیم خاتولف، پاول خرولیوف با تخلص میشکین، الکسی گودیلین و سیمیون توکمانوف نیز هستند. همه آنها با صادر کردن کشتار از جانب گروه متشکلی که با کینه و عداوت ملی برمی‌انگیزند عیبدار دانسته می‌شوند. در همین حال دادگاه ناحیه بسمنی مسکو نئوفاشیست و خود ملت‌گرا سیمیون تکماکوف را در کشتار 2 و یا زیاده نفر در دایره گروه جنایت پیشه با مسئولیت پیشکی با اساس بدبینی، عداوت قومی، ملی، نژادی و یا دینی از روی سرخطهای A, G و L قسم 2 ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه گناهکار دانسته روانه زندان نموده است. نوار کشتاری که تابستان سال 2007 در اینترنت پیدا شد به مقامات حفظی حقوق در پیدا کردن جنایتکاران کمک کرده است. در آن وقت در اینترنت با سرلوحه کازن تاجیک داگا پست پیدا شد که در آن کشتار 2 شهروند داغستان و تاجیکستان نشان داده می شود. در پیام کمیته تفتیشات گفته می شود که یکی از شرکت کنندگان در آن حادثه ماکسیم مارسینکویچ بوده است. از 6 نفر بازداشت شده مقامات هنگام کافتکاب سلاح آتشفشان و سلاح‌های تروماتیکی، کارت و دیگر موادهای استفادهشان ممنوع شده را مصادره کردند. کمیته تفتیشات خبر می‌دهد که بازداشت شدگان در دایره کشتارهای سال‌های قبلی انجام دادهشان بر ضد نفران خارجی در روسیه شهادت دادند. سرکرده این گروه جنایت پیشه ماکسیم مارسینکویچ که با لقب تسک معروف بود ماه سپتامبر در بازداشتگاه موقتی در ولایت چلیابینسک مرده پیدا شد. مقامات در مرگ او احتمال خودکشی را در تحقیق دور نمی‌دانند. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز بود. این ساعت مستقیما روی موج رادیو ماجر. روزتون خوش باشد. در ساعت‌های بعدی با تحولات تازه